ngia harma kriter za uchungua madhamana. Hilo suala la handa. Suala la pili ngelihusu wangazija nikatirongo wangazija yoti question ya ukutuzi bede wandu wa siasa wangazija na inotabilite ya ngazija mana nikarongo wangazija wodi wananyasi. Ce sont nos frères, ce sont nos oncles, ce sont nos pères, nos sœurs. Yoti question ya ukamba ukutuzi. Assalamu alaikum watukufu. Mana rini ikomori iliyo harma situation politique économique nziro yatsongeza mashababi wa desespere wengi watawa wade harma nchi zangina wasalia watanteo warengezi riski watawe ngamio manziani mana ndio wasuli harma daraja. Tivenzer harma video yenu ni aborder masuala manne ikawa je pense imajawabu ngi harma masuala hayo la handani de ukamba Komori hako hasina maturité ya kisiasa rangu harma société civile harma imaraia harma nongoza husu vote maori wa Komori kasi joshua tsahau au system de warame neo wangi ya harma kriter za uchungua madhamana. Hilo suala la handa. Suala la pili ngelihusu wangazija nikatirongo wangazija yoti question ya ukutuzi bede wandu wa siasa wangazija na inotabilite ya ngazija mana nikarongo wangazija wodi wananyasi. Ce sont nos frères, ce sont nos oncles, ce sont nos pères, nos sœurs. Yoti question ya ukamba ukutuzi mana nikana mneta mini mrongo zani bao nikartsari ngiar mas detail wa tamzi wangu Ali Abdalla Mungu na mrehemu ya bonge harmai tengwelo ya. Donc une autre question ukutuzi mba mwali nzuani wangazija ma politicien wangazija na inotability wangazija. Iyo mengoni mwas problem ulio nazo harmai nti lo suala la bidi. Suala la raru ili husu itornantino ijaha karna urege armazi is detail be tornanti ijaha frustration za ukamba wanzwani wa mwali kwa si retrouver armazi yesi wajipa wana marginaliser. Donc jeti afikira za ukamba wanongereza haja urume sinonekana namna yenu wangazijaro wajulungu ruma tu bijaro wasuli harmai tornantio. Je donnerai mon point de vue à partir de suala longo na majawabu ya jula baba. Suala la nne de la husu système hiyo rangu corruption hypocrisie ya masuala manne na benza ni aborti baba. Ndio suala la handani Mkomori wae nikange vote wakala ani député au président au n'importe quel uchaguzi ulio wa uchungua madhamana mamer opia Mkomori wae voti mkaribu naye njama zahe mrapo harmal bavulahe au harmo mji wahe au mwanzani wahe au mwanzani wa mwanzani wahe au mwanzani wa mru wa familia yahe anesperamba ne kamdu ila waswili atopara privilege na nafasi na nongo zangina na zasalia. Donc iproblemu ngelichongeza wa Komori kawasta huwa iwandu wastahiki
nikatsironga wastahiki side ukamba wami mji fulani au wami bavu fulani au wami fami yangu fami fulani au tifanya misomo fulani nikatsironga wandu wastahiki wandu ikao amangu anai izi competence za hizi dhamana ikaomba wasahau ngwanai patriotisme ngwanai mahaba ya insi ngwana volonté ya utekeleza ziwajibu. Voilà, yodi wandu rongo joro ngamba wastahiki kwa mkomori leo nekange ngendo harma voti waingala kriteri za ukamba ino washi mjini ino mjama zangu ino mwanzano wangu etc. Na maana hizo ndini maana hizo ni ukamba nikaka sina mkaribu naye suwa mwanzani suwa fami suwa wabavu suwa mndu ajoshinda amrongole au amfanye mkarakara kana uparas droit zahe zi haki zahe lazima zipare harmai societe kana uzipara rangu haki za husu mahakama rangu haki za husu hazi rangu haki za husu n'importe quelle haki ya husu social zi droit zahe lazima zipare zi droit zo kana uzipara nekaka sina mndu umfanyile mkarakara ata document mraitsa hawo harma administration kakula ngo mraitsa hawo hano mpaka upare mndo hainda mone mze fulani nda mone jao mpaka mkarakara ivozu upare hizi haki za donc yodi atongeza leo wa Komori ni kango avoteo wa vote hazi kriterizo en espérant amba watsopara zi haki zao c'est-à-dire zi droit zao ou bien ngwana privilege au faveur wa jozpara neka wandu wa karibu nao wandu wa mijini hao wandu walio na lien na entourage yao wa waswili harma daraja za ezi babo wao vote pour que neka wandu wale waswili wajua pare faveur soit faveur za para nomination za obola posti kaomba très souvent zojo kamba kaza wastahiki biwabo zo juste par affinité ya shi wanzani ya shi famille ya shi voilà donc yabo wandu vote hazi kriterizo au wandu wa voteo uniquement juste pour avoir la fierté amba wala mera wala mumjini hatu wala harmo mra hatu wala famille yangu au ministre ile nekari ti mvote president ino ministre ajo karto para ministre mjini to para ministre armal bavo to para ministre wa famille yangu au tsonomi wa directeur mwanzani wangu voilà donc juste la fierté baisha na kana ufanyile anrongo mais juste avoir la fierté ambango na mrude wawe mru karibu na wawe soit famille soit région soit bavu soit wanzani ajoka harma poste ya politique ajo para privilège na avantage juste ngo satisfait ya ukamba mbona mru umhisi wamba wewe mkaribu nawe apara promotion au apara privilège donc zile zino dongo songeza wa Komori wengi wandu vote hazikrizo maana neka uvote hazikriterizo do uliona toa amba utopara droit zao na ekesi sur uliona toa amba utopara droit zao uliona toa amba utokana privilege jos para uliona toa amba utojoke juste na fierté ama mdu fulani da occuper fonction fulani donc losu ala la mwando litongezao amba leo i wa Komori wao kasi vote mdalio na barnamaji kasi vote mdalio na vision kasi vote mdalio na hamu na inti ikaomba ngwa aminiu ashinda awa convaincu amba atushinda abadili maisha yao yakakula suku apporter mabadili ho harma image na harma mabavu yao donc wabo mkomori wae nikange vote wae vote hazi kriterizo babo donc neka karala wa harma system ya uka amba mkomori leo kasparas droit zahe mpaka kenamra jomwende liambio ajomfanya mkarakara haki lazima ipare neka leo mkomori kasijua para promotion au para nomination uniquement par rapport à ses compétences zahe alionazo
na imaarifa na hizi criteri ikaomba aliyo nazo zimpermeteo a occuper fonction hiyo ne kama Komori leo kasi joka na fierté ya kama mru fulani au dhamana fulani alifanya ndongo harma bavu be juste fierté au kamba ino mrude wami ino mjama zangu wasi mji mmoja wa Komori kawasi na suku wajotsungua imadhamana wastahiki wa waendesi. Swala la bili ngelihusu wananyasi wangazija madam nazoenesa mwadoni mwa video mbane karongo wangazija yoti question ya ukutuzi mana wasipianger na famille huno nos frères nos sœurs nos cousins des cousines gerna miji gerna mabavu yatu donc inoti question ya ukamba bano uno kutuzi bei wandu wa siasa wangazija na pouvoir ikaomba exécutif ya Komori tedene liyo le otu wadongo ba notabilité ya ngazija izo dezitia problem harma imasiwa yano zitia msajaja harma intino ataleo zitumpi yao harma imasiwa mwali nzuani wandu wajawangia harma msajaja ono mana nendo ngwana mnayo leo ngazija ne kange ministre au kange na direction wae ngalia directement harmai entourage familial à partager zi pouvoir à partager kakula bano blio ne ka nomination ne ka avantage ne ka nonge lazima mraipare wae ngalia harmai famille au ngalia harmali bavu harmo mji wangala harmo i region bon nzojo mnongo amba yo c'est partout anzwana ofanya namna hiyo wangazija ofanya namna hiyo ikililo akabano ndo mwali pia do karma yezi il faut qu'on fasse attention harmo zinongozo parce que leo mndaruma iko mor leo wangazija pia kwa harmaiz wangazija pia kwa wanome wandwa mtuje pia kwa harmaiz wandwa mtuje pia kwa wanome ngobona walio ma frustré non seulement ba ngwa hisiomba lazima wake bengo buna ikaomba ngwa stahikiu wa par un certain nombre de promotions de privilèges pardon des droits zao de kawasi para na wapo harma muji moja harma mabavu na wando kamba baruru male warangu ma ministre ma directeur généraux rais wa daula donc c'est un faux problème ikilo akavan na wami je vous dis mon expérience personnelle. J'avais un poste de responsabilité, j'étais cadre harma département ya serikali yezi ya kililu waudo antoa na blati nongoza ukamba tsako fanya hazi yangu be wantoa haki siasa maana tsako kirna ngia harma nongo za magendo za mafiti za ukamba mrajani anitereshitwa afanyizwa tsahao angia harma z compétences zangu atafade. Donc wam tsaka harma i regime yao man ko isutene yezi yao nkofanya hazi zangu na ikililu wamwashi mwali marudi wai wanruaka na wai wafanya mipango wanto ngobuna wana wengi washimwali ikaomba wao wakaleze harma yezi ikililu wakati sambia aka ngobuna wana wengi washinzwani wakaleze kawako para za haki zao wadhulumiwa za haki zao wakaangazija ngobuna wakati walio armazi yezi ngobuna wangazija wengi wako para za haki zao wadhulumiwa. Donc c'est un faux problème ne karo notamba ngobuna baadhi ya madhamana ikaomba wakawapara yezi amana nzwani wakanayo mwalido wakanayo iyo ti generalité wandu asidongo generalize zinongo zino be i problème ndini mana nini pointo du doigt wananyasi wangazija wode ma champion harma favoritisme wode ma champion harma ujihubia saronga makabisa na washimali au wandu washinzwani wanzwani ikaomba wao kuwafanya zinongozo bei bahano
comportement hiyo ya sisamizi surtout de ngazija mana ngazija wae harma mentalite yahe harma mentalite zatu za miji shoshewe shili wavu nikari ngerna directeur general ngerna ministre ngerna president mwali na nzwani waskar fonctionner namna hiyo wakati mwingi sijui kama mjomba wangu unge ministre au unge directeur au unge bewa msisi msutene nongo zahe maana politiki yahe na siasa yahe ivinga na comportement yahe kazi si ni vinga donc tunajua tuna ka derrière lui amana roe mjomba amana roe wa famille c'est namna hiyo ngazija huno wangazija wao ma champion parce que ovenza zi privilège na zi avantage pia wajibezo harma famille waongalia harma mabavu. Moi j'étais un peu dans la politique sonomba wangazija en tout cas harma côté wa hodari amana wao jua taungalia mru wa mba privilège harma bavu au harma mji harma région même si casse mérite uniquement pour que ari warengeleze i politique yao harmal bavuli au harma mjuli sisi jua nzwani be mwalite de namna hiyo mwalite de namna hiyo kaina mbari wanunga ministre lazima nifanye namna hata nirenge mru hula ni mnome nimbe poste nimbe promotion maana abo nso jirengelezia siasa mwali ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a des cas particuliers bien en général ça ne se passe pas comme ça. Donc uzorongo ikamba zisi simizi harma ngazija wananyasi wangazija waelewa amba yezi waode bahano waparao wajihubia wajitajiri saa wafanya majumba wafanya zima shughuli zao warenge na wana wanashe wao wanome wabazi post wabazi privilege warenge magara serikali wadabwanya nikangwa ngiwa mijini wadongo ngo hashe unashughuli la kwezi bwana minister kwezi bwana directeur kwezi bwana jao zoka zahe ya hatu ule mwali nongoza namna hiyo mndu respectewa mndu volasheo en fonction des nongo fanya obesede ukatomba ukaza kote mana ro ministre bien sûr obna kama ngo adunga politique wandu siasa mwali onzwani waonda hashe unashehulila wa akwe wandu wao bien general zinongozino ngizi ancré harmai ngazija problème ya salia problème ya notabilité ngazija wao renga wafanya mori wao ngwatsinzi yao ikomori pia ngwatsinzi yao ilibe yako c'est-à-dire une notabilité anzwani na mali wao watsinzia yani wao natosha manazi no de ukamba imaraisi c'est des nalio leo tu imaraisi wakao bana il donne trop de pouvoir à cette notabilité mana wao eleo manika kwa si pare kwa sina notabilité soit kwa nao para élection harma mabavu manango eleo mbari ma notable wao ngwa influencer iwana wao ngwa influencer zi region ngwa influencer zi imabavu na imiji babo elomba lazima wapare notabilité iyo kote yangine bengo mna kote ya sali ya tena de ukamba wao elomba notabilité wao shinda waba wanru matso wa wasifu harma mabavu harma zi region baisha kwa sina ngwa zifanya donc wao elomba ni kango wana notabilité derrière yo va image il waonese ikomori na dunia amba vous voyez regardez même la notabilité de telle région tel bavu waongwa ngwa moja na serikali waongwa moja na ministre fulani ngwa moja na directeur fulani donc itsongeza amba ima rais wakao bano wao pouvoir ndibavu ya kisiasa politiki notabilité wamtisirema notabilité amba wao kawasi muhimu ya kwamba consultewe ne kale ngo mnandongozi ndao na harmai nti c'est une sorte de conseil suprême kama ne kango mnandongozaga ba lazimu manotable wandi wamone raisi waone mavamana wafanye proposition wamu interpeller sur un certain nombre de décisions inamna notabilité akalazimu mboseke binamna ilio nge ya politique nge ya kisiasa surtout notabilité angazija wanvolo pouvoir. Donc moi je pense amba wakati joka serikali bana ambara iswa idaula si ngamba a ignorer complètement notabilité existentielle yo mana yo de anda na mila ya hatu non be kina limite président de la république a soave pouvoir politique a ignorer complètement a watu harmaza affaires za politique donc affaire nge surtout de ngazija imavamana wa siasa wa ngazija wao benza ujihubia
hanguvu shi famille shi bavu shi mji shishisiwa. Donc yeye ya jaya tongeza mba leo wanzwani wamwali wajovenza ajau wapareziezi mana nikaka wapareziezi wa estimeo amba ngobuna ndongo kaunazi para ngobuna haki zao kaunazi para watu kama marginalize watu kama watu para mba zi haki zao za lazima wazipare kawasi zipara. Iyo de rajata rajara waswili harmai i problemu ya tournanti ya ukamba wakomori wanzwani wa mwali wajovenza ondu waja hara wasili harma korza fomboni amba lazimu shirishi dongo zungulia harma masiwa mana babode kakula ranya mkomori au ranya washisiwa ajo para za haki zae. C'est faux, c'est un faux problème. Mana tournanti yo maram nazwenesa ikanzwani ikamwali wana wa mwali wengi wadhulumishi harmazi yezizo nemsingo na banvi wakawa jitajirisa wa profite wa partage zi pouvoir wa partage zi privilege wa partage na zi marché be wana wa mwali pia ka wasina nongwa ipara harmazi yezizo izisi wazo kapsina ndongo za realizeha ambazi dio concret leo ambazi realizeha. Donc la tournante c'est un faux problème, no problème yandabo ya ukamba leo. Au contraire, moi je pense amba i tournante ino sur le long terme nge risque uji tsambazi masiwayano mana kakula le rabjo raisi nge tsaho toujours namna ya engeza manda ya ubuzuza i constitution ya u changer le orjar wasuli harma ari tournante ya 10 ans izo pia mabadili yao ya juja tena turunga mange badili zi frustration zino kazina ulawa. Donc sur le long terme tournantino inonge risque uje tsambaze imasiwa mana esprit de l'unité nationale, esprit ya umoja ya ukamba komori no territoire moja, que tu sois en Juin, en Mweli ou en Gazija abo tu es chez toi. Donc i tournantino yo inonge séparatiste ino de jao ije tsambaze imaswayano abasa ngero namba geriba mwa stabilité mana ma politicien wanzwani ma politicien wa mwali waja ngwa revendiquer omba lazima wajire trouver harmazi yezi wa pouvoir i partager harma masiwa bengo de onas problème zilio leo Sambi Salami ikililu mwali wandwao wajiparo harma zifungo zino pia tibure no de tournanti de ajana zino ngo zino mzungulio wa ishiri wanzwani wa tsahao wa mwali wa tsahao iso pia des calculs. Donc i tournantino ino problème ikamba de uyo mbamana yaja neheka kakula mkomori akopara zi haki zahe akopara zi droit zahe akopara promotion akobola responsabilité uniquement par rapport à ses compétences zahe na imahaba yahe na inti na izo ikaomba ikomori au imavamana ngwaona ngwahisiwa mba atushinda a accomplisse emission ikamba dabolayo indépendamment na umji alawa indépendamment na famille indépendamment na famille ya he hauna zi relation alionazo na wandu warumao basi problème ya tournante ino kaijoka kabisa mrajua hafili hamba bano tournante ngertsa honzwani rumi ya umwali rumi problème ijoreglia bima na problème ino nilio de wiyo de ukamba wandu wakarma ziezi surtout ananyasi wangazja wobenzili ya hanguvu partage yezi na ukavia na uamia faida ikemba de waume kedo azipara fami zao harma imijao harma mabavu no tifaiba za urengeleza nti faida za ujuhubi ya mana mumboto mana ile mjama zangu ile mjomba ile cousin ile neveu ile washimjini au nto jirengelezi ya politiki ni benzwe harma mji fulani ni kati mbamdo fulani responsabilité ani gestion yao ya pouvoir ya siasa si ya uendele santi be uniquement ya u partager privilège na avantage bas. Donc problème ya raru swala la raru le swala la husu system
swala la usi system de ukamba i system ifanya ukam Komori wae, on est des hypocrites. On est des hypocrites parce que le système yo privilégié des incompétents. Ino système ikawa amba yo tsahua ibe dhamana soit un directeur, soit un ministre, soit kakula dhamana wa siasa au dhamana muhu wa daula. I système huyo, je ne sais pas qui a le contrôle de ce système là. J'ai pas les compétences ya ushinda ningie harumwazi nongozo be amweneso izo wamino na harumwe maarifa mashashi yangu ya ukamba i system hiyo itongeza uka yo privilégié wandu kamba ngoma incompétent ngoma corruptible wandu kamba o facile ya ukamba mra wa awa imposer ndongo wadi wandu system idongo watsungua watangulie idongo watsungua iwabe dhamana beka kula mrikao amba système game ici amba c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui se sent autonome dans sa façon de penser, dans ses opinions. Ikaomba wae kadongo jilisha manipulewa, ikaomba wae il ne marche pas avec la corruption. Bah si système yo kaimbenze yo mwe écarté. Na même si waje wamti ya babo, mais il fait pas long feu. Soit wae tawa, soit par démission, soit tawa, awa tolwa a remplacer wanamdu wangina alio plus adapté dans le système. Donc voilà. Iyo problème million zero. Donc ils sont gazamba ma Comorien ngerna une certaine hypocrisie. Amamdu jomba même si ngo jomba wazirino au directorino au ivamana wa siasa au dhamana daula ino. Kasina rongo hobingi ya yo wawe personnellement au harmo mji au harmo albavu au harmo inti bimdu fanya semblant amba umsifu mdufanya semblant amba umsifu ufanye semblant amba umrenge ndro ufanye semblant umwenese amba wae ngetekelezo dhamana zahe haina mna lazimu baisha ngo juo ama ngefanywa nai Komoro wae harmo mentality yahe wa hypocrite atsomre mya masama amsifu ako squeeze bezo na bwana directeur ko squeeze bwana ministre ngirjibu na vale moni ngwa kodzao. Donc tant que y problème hiyo ya mentalite hiyo ikaomba ije na system maana mungelo maneka kwa fanya namna hiyo kuna upara za haki zao kusina sikujopara ujopara za haki zao harmoinsi au ujopara mda horongole babo wawe ujono makairi udunge tu namna hiyo au neka kusidunga bembaisha ngotambiho be uruwe usirongoe nongozo uzorpara harmoi mija usirongoe amana mjomba hoda leo ministre usirongoe maana kusona mbaile mdu mwa mjini usirongoe na bale wao ngokozo wawe shababi jeune ujovenza upare hazufanye ujovenza uone ufanye mabadilio harmoi nsi yao harmoi mji yao ngoono inamna zi haki zanyu sankadwao be lazima ubaye hanyu amana i system ni kakwa baye hanyu i system nitso penalize kusina espoir sukuma ngona nongo ujui para wao binafsi maana tinongo za kinsi. Donc hizo des problèmes ikaomba leo za funga ikomor en résumé tionesa mangona i problème ya husu ya ukamba ya Komori kwa asivote par rapport ya barnamaj au ya vision au ya mwanadamu ikaomba ngwa amini wama tushinda tekeleze za manazai. Problème ya bili yuhusu wananyasi wangazija na rambiane skweli wangazija ima politiciens wangazija na inotability wangazija wao atia mdafana na mvorogo harmo insino itongeza zi comportement zao zo zijange zi contamineo nzuani na mwali donc des ndao zichasfanya chronique harmo insino donc wananyasi wangazija waongo ana jukumu ku harmai affaire ya raru les problèmes tournantes. Je disais que c'était un faux problème parce que mana leo harmo mzungu liono uno tsedo joba sawainti uno tsedo jo tongeza kakula mkomore apare haki ya namna lazimu be juste le sentiment ya ukamba basi no mwalirurumu wasinzwani rurumu c'est tout manangu anatoma
mbabanda wangazija wanayasi wangazija wabenza ukavia yezi ha nguvu na ukavia faida za shinafsi ha nguvu a travers yezi riele ambayo namna ya wasu respire mbabi biyo c'est des problèmes nga muhambi yone mba sur le long terme affaire tournantino gejauje fanye bombi itsambaze masiwa yani nguna zilana swala la ne de la husu système ya okamba yo tsahuwa ifanye hazi na wandu ma incompetent na wandu ma corruptible ikaomba facile à corrompre wa ukubali wadungu mafiti msajaja wa corruption na favoritisme na ukamba za johambilo alo yo wasikena za ufikira wa jotu donc yo des systèmes donc yo favoriser wandu wao au détriment ya unri kao wanawakomori wastahiki wake harmazi wa manaizo wajue wafanye mabadilio harmonisien. Donc vidéo yangu ikandile mbabi mboshuleni marhaba. Je vous demande à vous tous qui suivez cette vidéo de la partager au maximum. Fikira razone savano izo waside vile nazo okay wakomori wengi yano just namna ya ukardongo yeshelezana dongo yeshelezana maana yo njema wanadamu wadongo yeshelezana. Donc na partage fikira zino partage vidéo au maximum. Marhaba mengi tutonana hahair wakati wa salia. Merci.